Pemirsa surat suara untuk pemilu warsa kalih tali patlikur sampun rauh ring Kabupaten Klungkung tanggal 21 Desember. Ring sejroning mastikayang samian surat suara aman, KPU Klungkung sampun niagayang genah khusus gudang logistik sani megenah ring Margi Rama, Kota Semarapura. Komisioner KPU Klungkung Gede Suko Astriawan maosang kawentenan gudang logistik ring Margi Rama kekantenang representatif anggen genah logistik pemilu marupa surat suara. Pemekas ring tahap pertama paiketandane pacang nerima surat suara anggen pilpres kantos langkungan 100 talian surat suara. KPU muatang 100 tenaga anggen ngelipat surat suara pilpres selami 3 ngerahina. Kauhin gudang inucap wantah anggen genah mongkar. Yening sampun jangkep tur aman wau kapindahan ke Gor Swecapura Klungkung. Ri sampun proses pelipatan mewah perakitan puput kemargiang selanturnya KPU Klungkung sampun merencana proses distribusinya ring samian kecamatan. Pemekas ring kecamatan Nusa Penida distribusi logistik kemargiang 3 ngerahina sedurung pemargi pemilu ngelintangin kapal roro. Sekretaris KPU Klungkung Putu Gede Eka Suambara ngawohin proses pelipatan surat suara sampun ngawit kemargiang tanggal kalih likur Desember antuk nyarengang satu diri tenaga kerja terancang nyane puput selami 3 ngerahina. Majang ring kawentenan surat suara tiosan paiketandane durung uning galah janten makirim ke Klungkung duaning asapunika KPU Klungkung sampun metaki-taki yening kasiap galah nyane majanten tenaga miwah genah pelipatan pacang kawentenan anutin perbuat nyane. Bagiarto Bali Pos.